Iopa pene ahuru maho e. Tia onei tō whara ia iopa I te mea wawhat ia oia I a naiho. Ua prawatura tō whara a tīna ama na uatura. E ore ane te taata praurahi e prauhi atu. E ti ahia ane te taata wawinoa. E mamuno ane te taata tua I tō ue whaahahara. E wawinoa atu ane oe e iaha e tapea. I prau naho I oe, ua ti ata o nei prau. E te viv I ore hoi tō uiahi o mai oe. Ahiri rā te atua e prau hua mai e. E ia wha I te hua mai tāna waha ia oe. Ahiri oe e wha I te ia oe te prau mo e aru o te arira. Te hau era ia I te mauprau I te atuara. Te whaiti nei rā te atua I tō oe poeta oe hara, ia I te maiho I oe. E I te ane te atua ia oe ia imi. E I te ahuahi ane te pua I hope ia oe I ta oe imi raa. E teitei mau tō te rai, e nahea ta oe rave. E hohono rahi tō hate, e aha ta oe wahi e ite. Maoro ai tō reirai tō te whenua, a ano rahi tō te reirai tō te moana. Nāna I harura, e ua tapea rā, e warata I mai I te hawara a. O vai te ti eia parawatu. Wa I te oia I te aau o te taata haawari, e ti ānei ānei aha amu e atu I te hara, tānei hoi I tēra. Te hin arora te taata maam aia mana ohia e paari tōna. Whanau noa I te taata nei mai te whanau a atini o verera. Ia whaanahon hau oe tō aau, e ia whaatoro atu oe I tō rima I ana. E ia whaaru e oe te ino I tō rimana. E haia vainoa te ino I roto I tō oe ti ahapa. E nānā oe tō mataini a mā te pōrao ore I reira. E I tui toho I oe mā te matau ore. E mo e hoi taua pohe no oira I reira. E ia mana ora, e riro ia mai te mana o I te pape I rewa era. E riro hoi taua taura, I te maramarama e I tito te awatea. E te pōrira, e riro mai te puipui. E ore oe awe weno te mea te waira to oe te aturira. E te wahi o hiara, e whaia mai te oe reira ma te ora. E ta otoho I oe, e ore hoi te ho e haa mata o tau mai. E rawerhei hoi te tomo mai muai to oe mata. E muhi rā te mata o te pai e ti ore. E mou tō rato haapura. E riro tō rato mana ora mai te unuhir a waruara. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.